na twita tore tugetha twikwambilo tubodo rekiri arwe siasa ndiko thirite kweno kuthira kuchogania kwa miambo nekinya kuthira kwina mamba ya koti kiri mantu igie Miraa na ntugo iticha kuraya urane ndene minister woremi ni wara kuma county ya Meru CS munya nethirite akiwete ira komitira ethire kithuro kiri mantu igie kuligithira report ya Miraa nethire mebelio ntubura bwaretere nkuchene kiri county ya Meru na kinya kwa mukira Meru kuma Kristenita Omero mitheka linturi kuma ni ntubo MC bantere chinyambere ntukono bakarire ndena kwithira bakiwete bakethira baite mandamono ntugo 14 ciathira kwithira tongere ba county ya Meru batethira bakole mantu igie Miraa ura kithirite kikirumirwa ni mathina mwandiki wetu Antonio Mogani mwiturani mwandiki wa nteo siasa nethirite kara ntubonde na utwachio ikinya Mumero ni murimi wa imera bibingi ende kimera kia Miraa nikyo agwetanairwo nakyo nkuru kia imera bingi ende kagitene kamwe kimera giki giatonyo ni mathina na kuthukia mantu thoko yakyo nthigurune ya Ngeretha na kinya nthigurune Netherlands ya ingwa na murimi wa kimera giki na atwira gutara asara inene nyume thoko yuko ingwa Jekabu Butingani na buendia bo kimera giki nthigurune ya Somalia ni bokani twithirikare nthiguru untububu ibutwikite kiriro kiri murimi wa Miraa na nande atongeria ibambiritie muchetho jokorotanira kara atongeria bomwe barani arungamiri bari miba Miraa bakioroteria minister woremi Peter Munyakara bakiuga gutikia kuthithia ore Miraa yandago rugitone rwawe rutere rurungi na obisi ya minister woremi Peter Munya itizukitio ntubobo na woro na ikoi ni umona kuende ituritie thunya kanywa yora twaritirwo ringi London na ituendelete kung'ang'ana twengo wora tukumba tukinegotiate na thirikari ya Somalia nonto Munya ari minister wa agriculture utebwa kuwa so Miraa tuti muntu utio tuharira cia so kethia kuri ita thoko ebwiri gwethia kiruro kwa thirikari ni kwirwo na uru nwe ubwiri kuinitiate na foreign affairs ministry dialogue ekweria kurura thoko uwe Miraa nonto twina minister wa agriculture no uru na babangi is government that is supposed to do it kama thika umba wita kwa seria nini wita ome ayo you can't pana gura seneta mitheka lintore ke history utio na kuonania kio atio na kuonekana kio tethia antu betu ba Meru na rimba Miraa kuwa antu bakiari babatethetia rimba Miraa mitheka tio bongi nabu ministry orimi neberetia kamiti ya kurikithia ripoti ya kamiti ya mbere ya Miraa kana task force are amemba baba bateberete ngugije na woro mheshimiwa Munya ariko yokiete kya docket ya agriculture mweri wa January around mid January assignment yewe mbere awire kamiti ya Miraa yeto muchemanio ringi na inkwenda anto bame mwanka ruari kuma January 30th mwanka yesterday utero atwita kwa wende ginya kuwa na ratundingazetere it is only a joke nonto atundingazetere o 30th January nteko meabia areterete ekethra nurone ribo ya kamiti ithi ugo kuthiria ngwe tutiko meani on tureterete mieri mwanja kenda yo yakarika lakini wisndo mweku bwana waziri mpangenge ni Miraa kuriwa ugoti bubwinge rera egitirite county na imwe example na Tanariva beresia Miraa ngiri mwanja nontuboke lukira kuo yetete Lamu kajetete Wajia ilali Miraa ira neretwe ngiri na Meru yeta Lamu ekariswa ngirinya kana yeta Wajia ekariswa ngirinya nendu Tanariva Miraa tikende tukuo kaibwa nereru ngiri mwanja nontuboke lukira kuo nabo MC Banyambene ibonete kiriro kia arimi na batekiririte mantu jaja to request president akarende na members of parliament akarende na waziri wa trade akarende na waziri wa agriculture na bachoke bakarende na governor wetu wa Meru nikenda bakikisha uchore bwabwe theto bureo bokibiashara between Kenya na Somalia bokwa restored kisa neta mitheka organize bange tanga tuweke kando kieleweke tuweke kando tuseme sasa ni Miraa nendi ni bamenye kieleweke kia moyembe omwiro kieleweke kiake ni Miraa tanga yake ni Miraa kwa yo ibogita bakathithia maandamano ja manene mwanka baigikane gethe abo ikubuithika in 2 weeks time twacemania twacoka ki wananchi twaranirie nabo tubwithia demonstration against representatives beto na thirikari that is our position ya MCs baraba ya nonto tutetegeria antu beto bendelea koinyelwa ringi ende waraithiria mathina jaja thiurukirite kimera kia Miraa ijagarukite na gutwika ruturo ro siasa gatigati gatongeria bamwe
task force ile kenda bote ya riba Miraa lakini kwa level performance yo zero ngwe ba itete rwari wa time wote member ina sako kurugia miongo ile ibu ithetwe chawe kirombe cha thirikari bato tesa kwa buthe na task force yo ore yake batwe kana twagwone TV ne bwena CS ukiwa aibo kubwithia sako twakwira renge twi sako cietu inyingi na tutetegerio tuigia kiyeku na inkomenyenye manto ya na Miraa yingi waziri munya natumana na rimba Miraa na baria na ba watanira na ntomo na rimba Miraa na tirakinyiria president na president wa Kenya na president wa Somalia bakwaraniria kenda bomba kono bakathiria thine nto thine ya nto manto COVID-19 muti oyo rethetio utituma tutego meanu ki ministry o amwere ka ote muntu ogwariria kana utikanywa tutetegeregia ando ya bamutia tutego meaginya portfolio yone iriku bambiririo ochoka area atongeria bamwe ya senator Jaza gikarika rikana kiri siasa chao cha 2017 Rais Kenyatta na ijane uwirane bokere kimera kia Miraa. Sisi ndio serikali ya kwanza kutoka tupate uhuru ambaye imetambua mmea wa Miraa kama cash crop, kama kahawa, kama majani chai na mambo yale mengine. Tunaelewana wenzangu? Morgan Mweti, Garu ya Siasa, Weru TV.